Novena a Santa Rosa de Lima, en quechua, segundo día. Kay punchay mañakusunchis llapallan unquqkunapaq, hospitalpi, hina mañinpiqa huch'usqa kashanku paykunata dijinchis qhaliyachinanpaq, Santa Rosa intercesioniwan. Chaynaqa nisunchis llapallanchis, Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Mañakusunchis, yayayku hanaq pachapi, kaq sutiki yupaychasqa kachun, qhapaqkayniki noqaykuman hamuchun, munayniki ruwasqa kachun, imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas, sapapunchay t'antaykuta kunan quwayku, huchaykutari pampachawayku, imayna noqaykupas noqaykuman huchallaykunata pampachayku hina, amataq kachariwakuchu watiqayman urmanaykupaq, yallinraq tukuy mana allinkunamanta q'ispichiwayku, hinataq kachun Jesús. Muchaykusqayki María, Diospa graciawan juntasqan kanki, apunchis Diosmi qanwan, warmikunamanta qullananmi kanki, wisakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María, Diospa maman, noqayku huchasapakunapaq mañapuwayku, kunan wañuñiyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq, churipaq, Espíritu Santopaqpas, imayna ñawpaq karqan kunanpas, wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas, hinataq kachun Jesús. Taytallayku, mañaykamukikun kay punchaypi, llapallan unqukunata qhaliyachiy, qanmi kanki tukuy imapas qhaliyachiq, qan taytayku ama hina kaspa kuyapaykuwayku, hinataq kachun Jesús. Wayqipanaykuna, kay videokunata aparichiy, llapallan runakunaman hasta waraq iñiñinkutaq q'imirinankupaq, hinallataq Santa Rosa pananchismantapas yacharinankupaq. Noqawanqa hukutin kamaña.